Karbi Autonomous Council EM Khonsing Rongpi COVID-19 na keso kelong Difu Medical College and Hospital along keso Chelang Bomlo. Amlong aroy athakedon adolong ke vakla bajok kacilenga phan ke frame me adim along KSA Hamren Regional Committee atum kelang caridam. Karbi angkang development block ke thom ke parlo rong thomalong African swine fever kangdang ke cheng adim pu ke pangthek. Kardom kad news abita thanbang nili arun lekthei non birtang tonpen arjuk tha. Karbi Autonomous Council okpran asai kam kelang IM Khonsing Rongpi COVID-19 na keso kelong ajok Difu Medical College and Hospital along se Chelang Bomlo pusi birtanangle. Karbi Autonomous Council okpran kelang asai kam IM Khonsing Rongpi COVID-19 na keso vur kelong ajok Difu Medical College and Hospital along se Chelang Bomlo. Kidam tang ninia prang IM Rongpi singjama puki so kelong pen jakong ni phai pri ani alang livi mate blood test kipito PM rong pia bang along COVID-19 positive ang thek long ponlo. COVID-19 positive ang thek kiklanga pijong alang di se kilanga hemalong se chilang pon bomlo. EM Khonsing rong pipen kidam tang vusi ka chiklo ni phai thom ke bani an alang liphan ka chitong atumapan swab test hai hui ke test jiapan lapen quarantine ki do et jiapan ka chuning ripado. Difu luru langso Baliram terang arong angkang aphan jakhong ni phai phor ni pilar ke e mate hawar ka chapang theka phan long ekesom. Difu Municipal Board ki parlo ward number 5 angkang luru langso jirjara klam lokhimona duan pen angpata rong priya rong along pilar mate hawar ka chapang theka phan long ekesom. Pilar ki somasaya long SGB long kiterang jirjara klam rong asar uttam rong pi bongrum rong asar version bongrum lapen rong asar budho taru pen angpata Pinangan rong aratatum cetong dun si pilar ki samajay mek mesen pen pacun pono pusi gobin rong pipen pacini. Baliram area pen kang area asabu aso area ang bong nilitum rong pli Baliram rong lapen jerjara pam lapen berson bong rumarong lapen along lang sorong nilitum sari hima mate boundary kini so pilar kaci som mate mo piajir geding ta jihuri de deji mane charbu jo de ja fansi litum boundary ji thiklo mojir geding fansi litum dak rong le SGB sar tumpen kami dak citong lo nasi rong area kami rong ahoy kami pilar ci phani tum non dak tum ci bom lo nasi monon fi tami mane je kichithani mane mo mane digdak sai sui sei phan silahai sila se bitum nona sorkari sorkaman tumben tami kichithak kichet long le area ta kichithak lo meta che bonai lo apeni ke la pilar ta chi lo Dongkam mukam pen jengkha ka chelenga tawar pi kolonga long ke do amlonga roya tha ke donal adolong ke wak klap pen Kacathar eda jok prabjin pen kiruji mate ki krepji angring nang kidoko ga jok kachelenga phan ka phire me adima long Karbi lo charlia songa tumpen kahumrida mabirta pherang ke Kelvin terang pen birta nang pale KSA Hamren Regional Committee tumpen jakhong ni phai phor ni enalo por phai krihini rajite ma por malom KSA Hamren Regional Committee tumpen Karbi Autonomous Council ki thekiding lapen MP mate Karbi Autonomous Council PWD EM Horen Singh Beaphan Prabjin pen amlong aroya thak ki don adolon kasalam jiaphan KSA Hamren Regional Committee tumpen kachuning ripado adolong komen tune yin pen tanili tum lo charlie song pen ta demand piglo ladakh ke wooden bridge ke chok chelo wooden bridge ke chok chelo pen tum dak demand lo sanili tum alam arjuje niani sanili tum la pudobong sita piniani theksulong lo pinia condition theklong lo am ifu amlong sar ko la so wooden bridge sang mo Pinia arnian tanili tum lo charlie song tapen belek hamphang song tana humri piglo media staff piglo isa pini council asor Karbi Autonomous Council asor ta pini thang reply tawe nang ke nang humri nang hompat tawe lapen do tulang PWB department asor pini na to nang humri nang hompat tawe nakin nilitum Karbi lo charlie song pen ning duk piglo
lasi nilitum Karbi lo Charlie song yin pen council asor phan la pen PWD department asor phan waidak pen pachini kang tung ke nalitum tong sekot pen labangso amlong adolong nalitum nang ki humri nang ke umpat pen kai kaya ason kaya mang kaya teng ason aso adolong ki pa mi phan nang litum along se responsible nang litum se jakong do as nang litum claim pon po busining thilo Assam government ben Karbinglong district along rong thom pen an parta dungarai angkang malom African swine fever awur kangdang kicheng adim radaphan kapachini African swine fever kangdang kicheng adim mati lasawur nang kangdang kicheng adim longhonga ok ki jor lapen longhonga so ki jor kinam hai huya sai ki kham khe padopon lopusi additional district magistrate Rajesan Terang pen pachini lasawur nang kangdang kicheng adim laki Lumbajong block ki parlo taralangso Hauraghat block ki parlo Puloni lapen langso mepi block ki parlo Longbung Dingpi henlopusi pangdak ang pada lasawur nang kangdang kicheng arong kilometer isiang kang laki infected zone pusi pacetaklo lapen laso dim pen kilometer cap angkang anki surveillance zone pangdaklo puta lamtoya lolong pachini lasi lamtoya teng pen kapatepek atumaphan 188 IPC arona teng pen ingsai ji puta pachini pontu non malam so poraphan birta among ton poniksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihinamo Phit Puthot Birta Long Wangthulo Number 15 Mahamaya constituency ke parlo dena rong khelana rong along jakhong ni phai phor ni adapor phai keba por malompen HSRC lapen HS asatlang ki undunari soijang atumphan karcho lapen kapre ka song ben BJP a song along nang chingbe duna tumaphan ke denga mai padopon Dena rong khilana rong along HSLC lapen HS asatlang ki unatuma phan karcho lapen prekjam ratcharia song pen BJP a song along kaching bedun amay along Alhisar Poman pen Karbing Autonomous Council Emrun Singh Teron Chitongdun lapen manpeng alhia manpen VDC chairman Orson Rongpi BJP Mondor secretary Babu Tiso lapen VDC member Lawrence Rongpi pendanglok ongdung man kidobang pubang piatum Chitongdun Piniamay long HSLC lapen HS asat lang ki undun bang inquiry si arisoi jangatumaphan Karbing Autonomous Council Emrun Singh Teron lapen Arya Sangho tum arideng pen poho pen artosi file cover lapen kitok jiaphan pen hai hui pajirpon kichosai ki pedopon aphijong prekjam racharia song along kedodun atum methang asong pen chiosi BJP asong along bang krip hosose ahem tunatum chingbedun pusi pirtarip tulong Nilip constituency ke parlo Koilamati Hawar Inglong Arit Katiki Ongdunga Son Prisam ke Chopen Kanahoga Birta Kad News asa Hemalong Birta Nangle Pining surihini re inkoyaning kan det piangkang lockdown ki pedopen ki choki jonapan kaduri lapen tangka maha kavi charsilun penrit along ason ki ekar CSI rat atum choklem rintilo
Sedami ketiki ason jasemet pen sok thing thi la pen bong homa rong hai hui along isi avurason ke klang pusi ketiki rada tumpen pachini sok aklima pora huta phiju sok arong kapana hok la pen non malom thing thi ta arong khai tek the prisam ke cho son si kaita arong kreng tai tui bong homa rong ta iksip tangji sita edjo ja lapuson non malom adon tinarita bong homa rong prisam ke cho lapuson do puta ketiki rada tumpen pachini Prisam ki chobong homarong ki angkorahan kecutunta chunu hodak lapen hitikulat along ta kinamabang ave ang parta atheta pathithek the koilamati dhuniraming tiarong ahawar mai timung arong ahawar lapen ahawar tinalong ta lason kiman dopik Karbi akhe ke haku penta inglong arit asai ketikisi aning ke hang lapen inglong malom ke dosi ke ong lasi inglong arit ketiki rada tumaphan Karbi Autonomous Council pen sai ketiki anat kapachi hungji lapen akirap ki pia kinang sot puta hawarada tumpen ningje West Karbi Anglong along Satgaon Kramsa arong amekar khonsing Kramsa ningkan phokep ke chok arni mate mahang ke thegarni katalon West Karbi Anglong Satgaon Kramsa arong amekar khonsing Kramsa jakhong ni phai phor ni an arta ningkan phokep ke chok ningkarong pen mahang ke thek arni katalon Sangtar kilang vumut vokan mesen pen ahembang isi adonarap jirpo jirpi atum pen choranisan kichuraba birta kadnyu salong birta nang pali lasona porahut ahembang isi atum anta alang liphan kiwang jiar ni aphan arna mahir jumi ke hangpi Angli mathati pini kan phokep ke pen kita mesen pen chotalon ponji farming city pini talon ponlo pasalang li social akan kami iklan pon kon apang pen kami du in future kan sur ponji fan social fan kamaka son ta do pen alang li from son of room pas kami alang li bahaja pen si from son of room hang tamel alang li hemsi patek onong go apen ini social akam alang li kang ajak tin pen claim pon si pini ok isanvet pusta anisanvet pusitame alang li domrap kimi jipo jipi kimi lapen kadowe Cetong rapsar pen corap ji fansi alang pon lo Karbi prime time bang lapuan si kang ton poiglo domi thakmi kurbang thu